Kum kadak bansa kan mau ya kilong kme ki balan no senyang ki babun ki benta ke emlang salang ke National People's Party NPP nong pop block hak supporter ke jemang arja arpusan kalau raki ya kesengi kerpang jong kilong kme lani ke Mother's Day ha Parish Hall nong pop. Hakani kesengi lawan banya simbenta daw MLA ke Mahdi uba Charles Marngar kumukong san haringkar ke jia don lang ke MDC ke nong pop ke kong Rona Kimdaj. Ke Presiden ke NPP Women's Wing Hagajella ke Dr. Jasmine Lingdo, Presiden ke NPP Riboy District uba Clement Maulong, Presiden ke NPYF Riboy District uba Pendap Lang Waklang, ringkat kiwei ki noy lab na lor ki longkme na keleng kisnong jong ke nong po blok. Hakatik jing rakhi la yo ban penko buram ya ka kong Rona Kimdaj kum ke MDC bathamai ke badang job na nongpo constituency ringkat ke jing itu kerpang ru ya kum basis pangot ki long kme ki bla no senyang sikat dai e hakikam imlang sa lang mat hakaroi ka par jong kisnong ki thau. Haba jing kran hakadi ke jing lang uba Charles Marngar ulaken mau kerpang ya la ka kme bat ya la ka kurim jong u badailing ba ke jing trash dam ka kme ba usala ban yeng kum urang ba hakini kisngi bat ban ai jing sakri syaki pat ba bat kum juru ke kurim jong u ka ba ai men sim haba urong hala yeng ban ai jing ja thaj ulang ba kilong kme ki dan ka benta ka ba kraw ka emlang sa lang bat ban ong ma ka long kme ka long ka nong penjam ya ki jing pitar bat ki wei ki mat ha ka emlang sa lang. Magrito ba? Kinulong ibay na ilang price. Yung generation ng price top. Kaya mga ang pagray ba? Kamay napunta kayo sa journey. Iban mo ito truly. Iban mo pinong tao. Ikaw paradoxy. Lagi sa pagpapalagay para ito paradoxy. Ani tu ipi ladang lang apun ilok jangan apun kenai biji. Amsio and bed. Kadai ko por ko siyang manduay bigi ko. Hadok na steng and bed na siya magkaran. Nai bigi amchu po. Tak kadai ki jinglong ko gordo. Kabadam pi kilong mi. Apa siya pi kadai? Pakaniro kan yo pat sukses pi kilong ko. Nanti ko kilong mi kiya shibot ki jinge. Ngayon siya ito kamaya menunggu bagi kita. But kawai kecing semua tenak kecing itu kamaya kecing ke bawah suit kedai kedai. Itu kamaya bahawa por bagi kita untuk apa? Por. Yang ngimju yo bang do. Peleng sisin do. Kadang kecil kadang ke por ke bawah aksesnya itu dia akan kemau. But apa itu kamaya berkemau yang Shin way peleng nak kreasinya kamu. Di outline kita tersobat dia. Way peleng, pelong way peleng ahead. Ni sama mat dia ini. Tak ada kijinglong jauh kami. Kulis pun yang dipikirkan kami. Kibal pelong yang kita malam kesalahan punya. Nata, kita kaya bagi kendo. Akhirnya belang salah, naik pun bagi kendo bagi kilo. Ini kerana hasil mana Ahmed, bangkat dan kau, yang jindi bersih, ini kilo ni. Ladalek lagi kilo apa? Ngatrai. Ipangkat pada kau gini gitu. Tak apa. Bidang ni kata buat pelan orang ni kilong kami. Ngah bungo yang beli adalah sahabat dengan kilong kami. Kiptip pengawan atau way kekali. Kibat dengan kita slide kibat air mana. Dan lainnya kali yang kiri kata kami. Bagai air kubelai ke pangki yang terus. Jika ia kamu berbawa ke negeri, kerpang jombi ilong mi, kamu tak ada dia. Mereka wai bangwa bani share bagi negeri jinsoknya. Kita kalau tu ingin banrat kau kamu, ya kejing jeli job terus. Ini ketika macam kamu tu, wai ilong kini mau pergi kedua yang kau baca. Kau jangan lawak.
lalu adik bat masuk pada ini kadang kepuan musim ni kebat macam tu iki juti iki jan berleti banyo ban penuhan kita kan ngasih kau ingin ikut jangan kun naik sabah mawai bat kisah skor yo bisa paju haduk kata ke jenisnya manor patrak ya kini ngatrai kilong kami jongin kilang patrak kijingi ay ibabon ibabagi kung kilong kami tihapan tray tihapan niya niya pa tingten ka daw ka por bapijaw ma ang tagi kun jong ide lada to ang rakti mano ang jaw man ang tagi kun barok rakti kijingi ay ibabon tingten bila pernah dapat start ikon jong ndak kiladang kelas ndak kiladang masa kami kijingi ano matay kijingi kiyeng kitim kamao kidang kiyeng batuk ibang kabuk kidang ibaman kijingi nga kamao before kung idang dupa itya ipang hospital undang bisa siya pansin pa hospital imay iyang hakandong ibu jingkon natin mga biro kilong kumibaro imagine batang kapor maghiduan magkiyam pagkata ka rin isni ka bang ngayon batang imay hakandong iman jong imay kendong jingkon kinsa magmawag nakuha ko ba ang ipigilong kumaya patay ka jingkon jaman ika society ka bang ngayon kiuman jong imay jingkon what do you jingkon shishin kasi kinsa magmawag Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya